участников военно-практической конференции. Ndabizi mwese mufite icyizere cyo kubona intsinzi kuko murashoboye. Muri abakomando kabuhariwe mu gihe mu bikorwa bidasanzwe birenze ibyo twatangije mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Mugiye kwinjira ku butaka bwa Ukraine, mwinjire mu murwa mukuru Kiev. Nzababona mutembera munyereka intsinzi. Mwese uko mwakabaye, muri abasirikare bashoboye, muri abakomando kabuhariwe mu Rwanda aho rukomeye. Mugiye mu bikorwa bikomeye kandi ndabizi ko ibyo bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bifite abacancuri ibihumbi n'ibihumbi mu murwa mukuru Kiev muzabatsinda. Mbabwira amakuru mbere yuko muhaguruka ku butaka bwacu. Abacancuro bavuye muri Yeruye batanze ingufu zabo mu gushaka kurwana kuri Ukraine, ariko uyu munsi benshi mu bashatse gukora operasiyo kwivugana abasirikare b'Uburusiya bishwe. Cyari igikorwa cyari cyarateguwe n'uburengerazuba bw'isi, by'umwihariko umwanzi wacu w'igihe cyose Leta Zunze Ubumwe za Amerika yateguye abacancuro bava muri Georgia kugira ngo batwice, ariko uyu munsi twaberetse ko Uburusiya ari igihugu gikomeye. Rero namwe ndababwiye, nimufungura amaso, mukenyere mukomeze, mwinjire ku butaka buriho abagambanyi bacu. Muzasanga imbaraga zibategereje zacu ziriyo. Mu kirere dufite imbaraga zihambaye, ku butaka dufite imbaraga nazo zihambaye. Rero icyo twese twabitegaho nuko mugiye kubona intsinzi yihuse y'Uburusiya. Mwakurikiranye ibyo twakoze kuri buriya butaka kuva urugamba rwatangira. Turi mu kwezi kwa gatanu. Ntabwo dushaka ko ibi bintu bikomeza gutya. Ntabwo dushaka ko abo bigize ibihugu ngo bikize ku isi bakomeza kutureba nk'abashaka kugira ngo bafate indi myanzuro ikomeye ku Burusiya. Bafashe imyanzuro ku bukungu, bafata ibihano, yego ibyo turabyumva kubera ko amasoko ni ayabo, ariko umutekano natwe ni uwacu. Tubereke ko Uburusiya ari igihugu gifite imbaraga zihambaye. Nta n'umwe mu isi wakigereranya n'igisirikare cyacu. Murumva ko mugomba guhesha ishema Uburusiya. Ndababwiza ukuri ko ku kibuga cy'imirwano cya Ukraine intsinzi turayifite. Twe twaragenjeje make kubera ko twumvaga ko uwo duhangana nawe ari kumva neza ingingo zacu, ariko yanangiye umutima, yanangiye kumva, yashyize ibiti mu matwi. Uyu munsi mbabwije ukuri nkuko numvise mwamaze kubona icy'ingenzi kibajyanye. Icyo nshaka kumva kuri mwebwe, mugiye ku kibuga cy'imirwano, mugiye kwinjira Kiev, mugiye gukora ibidasanzwe abandi batakoze, mugiye guhangana n'uburengerazuba bw'isi bumaze igihe bwohereza ku butaka bwa Ukraine intwaro zidasanzwe, ariko izo mwe mugiye kwinjira nayo zirahambaye. Imbunda zanyu muzerekeze kuri Kiev kuko niyo y'ingenzi yo gufata. Ndabizi neza ko bose batekereza ko Uburusiya tugomba kwitonda ngo kugira ngo tudakoma rutenderi, ahubwo bo nibatitonda tuzabereka icyo Uburusiya busobanuye. Uburayi bwose, ibihugu bigize G7 byose n'abanzi bacu, n'abanzi bakadasoka bacu. Inshuti zacu murazizi, abo muri kumwe nazo, abo bose babahanze amaso kugira ngo mubaheshe icyubahiro. Iyi si yose igomba kubona ubwisanzure, igomba kubona ubutabera. Iyi si turiho igomba kubahwa bitewe nuko twe tuzarwanirira uwo wese wakandanijwe n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Bakoze inama z'urudasoka, z'urutavanaho, inama zidahagarara, bagambije kurimbura Uburusiya. Mwebwe mbabwiye kwinjira Kiev kuko Kiev izacecekesha abo banzi bacu mu burengerazuba bw'isi. Hari intwaro zidasanzwe zacu twinjije ku butaka bwa Ukraine. Izo ntwaro twazise intwaro zikomeye kandi nshya, imashini z'intambara. Nizo mugomba gusangaho zikabafasha ku rugamba. Ndabizi ko mwatojwe kwinjira mu mijyi mukarwaniramo, aho hatuwe cyane mwinjiremo. Ntabwo nshaka ko abasivile bahaburira ubuzima, ariko uwo ari we wese uzabitambika akoresheje intwaro, uwo muzamuhagarika kandi mumushyira hasi mukoresheje intwaro. Abasivile ba Ukraine bagomba kubahwa kuko bafite umugambanyi Zelensky. Rero icyo mugomba gukora, numvise ko yasohotse mu nzu y'umukuru w'igihugu ajya kwihisha mu mashyamba. Aho ariho hose mugomba kumukurikirayo. Uriya niwe mwanzi w'amahoro, niwe mugambanyi, n'igikoresho cy'uburengerazuba.
nta gutekereza kabiri ku byo abanya-Ukraine bakeneye, ariko kubera ko yifuje ubwicanyi bukorerwe ku butaka bwa Ukraine, twebwe turamushaka kugira ngo tumubaze impamvu y'ubugambanyi bugeze kuri uru rwego. Abantu mu isi baricwa n'inzara kubera kwihagararaho kwe, ashukwa n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Ndashaka kubona Zelensky ari hano i Moscow aryozwa ibyaha by'intambara birimo n'ubugambanyi yakoreye inshuti n'abavandimwe bacu b'abanya-Ukraine. Mbahaye itegeko ryo kwinjira, mbahaye uburenganzira bwo kwinjira ku kibuga cy'imirwano, muharanira inyungu z'Uburusiya ku butaka bwa kiriya gihugu. Uzitambika muzakoreshe intwaro twabahaye. Hubahwe Uburusiya, hubahwe igisirikare cy'Uburusiya. Ndabizi ko muzatsinda. Murakoze cyane. Nibyo basohotse muri Kherson, ariko uyu munsi dufite impungenge ya Kherson ko amayeri y'igisirikare cy'Uburusiya ashobora gutuma hapfa umubare mwinshi w'abasirikare bacu. Ntabwo bifite ubusobanuro bwagutse kuba igisirikare cy'Uburusiya cyasohoka gutyo gusa muri Kherson nta mirwano ikomeye ibayeho. Hari amayeri dutekereza ateye ubwoba ashobora kuba muri Kherson mu gihe abasirikare bacu bakifungukira bakinjira ku bwinshi bagashinga ibirindiro bya gisirikare muri uyu mujyi wo hakuno y'umugezi wa Dnipro. Twe nk'ubutegetsi bwa Ukraine dutewe ishema no kuvuga ko twakandagije ibirenge byacu muri Kherson, ariko dufite izindi mpungenge zikomeye kukuba igisirikare cy'Uburusiya kiri hakurya mu birometero bisaga 176 gishobora kwarasa misile gikoresheje indege z'intambara ndetse no kohereza utudege tutagira pilote two mu bwoko bwa kamikaze. Ibyo byose ni ibintu bibiri turi gutekereza bishobora kuba muri Kherson kandi bikadutera ingaruka mbi kuri twebwe. Ndabwira Vladimir Putin kuba wasohotse muri Kherson ni ikintu cyiza kandi gikomeye ku ruhande rwacu ndetse namwe, ariko kandi ndakubwira ngo kuba wava muri Kherson ukaguma ku butaka bwacu kihindira mu bindi bice by'igihugu cyacu ntabwo ari ikintu cyiza. Ahubwo ufata umwanzuro ukomeye, utegeke abasirikare bawe basohoke ku butaka butari ubwabo, ubutaka bwacu nk'abanya-Ukraine. Kandi Vladimir Putin, umva inama z'abategetsi bakomeye mu isi, wumve n'igitutu ushyirwaho n'imiryango mpuzamahanga, wemere kumanika amaboko uve ku butaka bwacu, ubutaka utazigera ubonaho intsinzi nk'uko ubyifuza. Wakoze ubwicanyi, wakoze amabi, wagabye ibitero bisenya ibikorwa remezo by'igihugu cyacu twubatse imyaka myinshi. Ibyo wifuzaga byose warabikoze, ariko kuba uri gusohoka muri Kherson ukagaba ibindi bitero bikomeye ku murwa mukuru w'igihugu cyacu, ukataka Lviv, ukataka Kharkiv, hari icyo bivuze kuba ugifite imigambi y'ubwicanyi ku gihugu cyacu. Ntabwo nk'abanya-Ukraine tugushira amakenga. Twabonye ko Kherson mwayiteguye ku buryo muzayigirira nabi nta muturage ubihombeyemo. Inyandiko zibanga ziri mu butasi bw'igisirikare cyacu zamaze kubona ko mushaka gukururira abacancuro badufasha bavuye mu bihugu byo mu muryango w'ubutabarane